Iyang okasadeliya mengko, moni ban pachuan tula, nga sa karatan kapungawa ban kukuran sa machay coach. Kay wali ko narakso kan kon peyo, nga sa karanwa ban kukuran isunagan ko. Wan bilakan na nalaknan kanyekan. Nga luwaw ong kagnamoy kon pey, pachuan wan ka speaker and legislature son ko pong labalab, wala balabakan nan pelyan mumotso, siya ko government, o nga luwaw ong chunway yung sa. Yet sa manmachay Rahnwet o ngay suwichak kanyo, mabanta chuan pelkita Rahnwet. Nan sa manmachay Rahnwet bit Mesening Credit Union, the MCU e bachuan tasawas ong Bombay State Department of Health. Mesening Credit Union, the MCU, the bali mapinsawas e chunway the railagan mayang member the chawan and baluwaj. Kung nagnagansen chilon te sawas meptata moni, pachawanta raichungal donation te sawas ang Bombay State Department of Health ni November isak silo variabit isak riyaw. Nentuan masansas ang MCU General Manager Mr. Albert Johnny, November isak silo, yawayaran mepali to biswat pachawan ikuti te cheptanan pa ketua puan isak tuaw o para chuya kademay isak isuan par marakan pachawan kachaman ran kasampalwach. Pachawan me par paras rakan pachawan kawawi ran sang yaray kan pachawan ta aray chungal sawas detonation o wasakan mechonway kaknya tolong tebayaki. Karugarach pachawan ta kes en malakriyesak Orais kampay sa merisa o imanunian kon pay puan yaray chungal irain sawas kabachong sumakan me bachkachanan imanuni Rahnwet. David bachawan kasaleta metonation watch uyaksen arain inangan menyang sawase o pachon way. Yay General Manager Johnny wayanga ki Chairman and Board of Directors Mr. Dixon Santos, Director Daniel o Loan Officer Beatrice Bernardo, may Walyantier Office Watch o Pachawan ng Bombay State Government sa Waspugach. Kabinang Wayne Bombay the Honorable Reed B. Oliver, Pachawan Walyanti Bombay State Government o Yaray Chingan Kabang Mulata, o Board of Directors o Management and Mesening Credit Union, Puerto Nation Mesan Saler o Bilan sa Watch, katete yang rain masawas pukach, kacalangar naman wanian Bombay. Yay match out the bensawan machay Rahnwet, kalangan o kasalelya. Sa